le tout amoru man honorable Dr. Odonga Otto atamani tumdwe mi ario ni kwa le tam kedwu kit ma anu donga Otto anano jemine tika wat kene ci piere tek ni win especially ma kwa politics mi ya choli ki politics mi Uganda kanero ni rom ki mega be kanero ni pat ki mega mi arwanen yo mi duoko neno wa chok neno ni peramo beru bo ki mega kuno wan wen wi watiu ilep mi kwan kilwoni rationality jemne Uganda tika word ni Uganda ni kita tika neno ne kere politics do dong ki Kaka Angwen ene yo gene magi tika doro politics mi Uganda nyankole lulaka Uganda Acoli kidong basoga riba ko kibachiga jeme gwenye kin John dilo kobetin John ni team clean now you weary kakita wa nano kere ni wa manano dane mwa ne romo dong piera bor we acher nyuka dong tida di da matidi ci piera ber we bor tere ni yo nyime dong chok kit mi koy we lobu ni yo nyime dong chok now gin magutimo ma ana logo pian ana ti political scientist do ti political philosopher political scientists watima rama aliba dek Uganda political philosophers wati wana beat ya choli Kenya i Uganda wen ya choli wana rio Dr. Mone ngara chelen senior now komer win lokari mabe now en madong Museveni udiyo kadong gwa ko be ngwege be lor ba wakelu wode make why ni stand kituru tuko generator o wakpo bal gene beru kadano so kitika kelo wode akaka kitika kelo wode gwak benero kitika kelo wode GMO kitika fast tracking now ilo ene wana chuli wanano kwene gimu kene mamiero nen chapira dega ukati nyim parliament ka wachini kibilogo pen chiek mi Uganda ma kiluoni constitution kibilogo timung ngoma kibilogo ye pe wangeo jima rio ni ko ana analyzing both who chale a political scientist chale a political philosopher we in mai tika winyi duano dongani imok piri keni ngoma tamani miara ketem wacha kipa muozi ena neno lutieno mogo kono ne kero ki task force pa muozi ni gitika neno form pe gitika neno substance buoyo mo President Museveni kuberni uloro political space ngatu mo maramo PM kere i movement peke jomo temo PM kere wengu ngama ria kategaya amama mbabazi mugisha muntu besije jomago ake gikilum kiloro space politics ngat matiki chao chente maki yabon dugola mi Bank of Uganda mi chente bore ere mozi now mi european ni joma tika rinko mozi ni tika rinko pingo ama chale political scientist chale political philosopher aromo yo tian loka ngwan mi achiel luyen chente kanyale to ye team nyo kanyale tika chari ye no chute malo mi ario jo magu lony magimer ni lonyo gino mete la bo yela mo no jo matika reko muozi mi ade jo magi no ni anyime piniao ge tuargo no ngi jenge ko ngato mo makoni gwa gum kayo chidogen gi porre side mabe eno ni bene tie mi Angwen jo malua ni kapeti side chani koni gino motimi now mozi eni ni matika bino ne achuli tika nera ni koni gwari jo kende wani koni gwaro vucho
pien ku bed ni ki wai ni romo chung ki won ne ki me joken wai ni me red won arera ya won o yeo joken te wai won ne me ko chung ki che wori do mete kede joken te wai ni wori ke be joko ko en plan en ni wen analyst won jo mo ti ka analyzing kai ti ka log ite ko radio no I logo me react mada eno de fact remain ni I social science ma ene kwa na ma chele degree na ma chele won ti non participant observer oti jo matika neno ne na bar pe ka participating. Now in that confusion enoni in that analysis my answer ne fu romber pe chingwani an ma chalo donga wa ni abi be a participant observer man poko kinwa non participant observer and a participant observer kai ni no dano tika mielo vuola itika nana ki teme pe ka nyono tieni ipe ba ka yengo nguri meno iti non participant eno kai donye ye iteng bai nyono tieni no iti participant observer man gin matia poko kin wan ki wun neno wa pat kachi gin no mo time ne ko nyuona ko wore le ka kare ko la gam dong bera rio mi achiel no achuri ti kwene mi ario ka dok wore ko mete ko mwaka piera ngwan ko no we wa kwene mene ni jo ma chwa ko mozi no la ko la penya ni yo mu yigi ni Odonga wajo bad be mi penye ni center romo chung ka wone pe pien dang do lo ko ba dar wo lo jo ka de wa kitika luor won ne Keken ka won ne peke center pichung wai kin muon be ngunu ngeo wai kin civilian be ngunu ngeo so koni ka ki donye ginata che center guire ko kadaga ki kachan igi ke anita ne fur ki ruma be tunye winye mo ni ko ngo dano keto ata ba chiga we un poko lu loki dongu be ri na wa laptop manu lo karomo ne ko dar wona ngo te mega bakarayon pigi loka ki tek finja la jori ni chino ka ke donye ye no ka do da twa ka nyama wa chung wa da kwene so mi aga wa ni ha mozi tika bino tek mada wota gin wan wen mo ti wunyi loka ne wan wen wota ngarmo wa anu donga wora le lo to James. So, Pabi Beru a non-participant observer. Abi Beru a participant observer. Meno eroni food eroni lock pass standby generator. Now, kong ini penye in miti wunyi lokane. Inge mwaka pia reo in ngara chela chiel miti wunyi loka donga tani. No eti kuhene. No mwaka niti adi. Manong dugai pat bi pa lokani pien wun jo mo kan neru pirom ki mega wa Odonga to yang ywe ko pi ara ywe ko pi wan ko wangena ywe ko pi atiki dir atiki ngeji ywe ko pi ili mu kenye lam dogi wanu kara yot sam that is my history pe abi ruju but the issue is inge mo hapiera rio no iti kwena ano no mo kan ti adi Kaulanya Jacob no kwa nge mwaka pia rio no mwaka neti pia bero ya bichel mero rom ke mwaka ma yuweri di yetin Chief Justice Wing Dolo a beko ni mwaka ne chok dom pia bichel ya bichel nge mwaka pia rio no mwaka neti pia boro ya bichel mo nge mwaka pia rio no mwaka neti pia bero ya bero Odonga to nge mwaka pia rio no mwaka neti pia bichel ya bichel en mwaka ma Wing Dolo di yetin ni so gina miero wanenu kalu dirwani fuluo meno batune chingwa wan machalo jo mano mwaka pia rio no purwa ti under 70 miero wanenu ni wachako jogging o miero wachako luar bao wek nyingwa betie adimola ki yang bukati matek tiberio kengi yang bukati o matek Anania kera ki yang bukati o matek politician mado iya chuli gien po meo baton pien koko betie baringene ni jo matego chako kati Zakaria Lum abinego ngom omonyo gaba
o windolo Alphonse gukati o politics professor gayala tigo geno bera ne kera tiberio kengi ki nga ki yango e bul jo magu beru ilejiko in 1960 in 1962 jino bonyogi Ambrose Okurugi Museo Duongi Butini gubera ne kera ke goye ke de bul now jo magu ponyo goye bul ki boro borre okule paki imat Sicilia gwangi Omara tubugi atako nekiongi now ko betini lutieno mateno mero chak neno kirmi goyo bul ki nena machalo donga achuli dok tima be piendok watiki generation mukane mano dongu puonyo goyo bul logo generation parigangi generation pamaugi eto nen chali bilome ni kamwaka ni o piara bi gino mo timi an pange pien wangana pe o piara bi nen chali wi loke o kitme neno wi lobo jo mani mwaka o piara bi moko chalo maugi dongu donyo so an machalo donga nena tiko man kamere en joma go chimdui di wodi chenge ni bini chung MP aru kare ana bina chung MP aru akara chere parliament kawajo pero pa jopa de bora anita ma ana ya recruiting in parliament achera wajo pero pa jo kilak joma go doje parliament wa pa nge an dok piu je nge achier dok board gi gem dongo chero ko malo ba speaker neta go chero mara dong te namba bere Uganda paibo adong kono te namba bere Uganda jo mago do ki ngewa ci won lo me tam dok furu binu ni yindo e bini chung e chere parliament pi do mer da kan nge kong dong ana pengu ki ya chuli tuoni pu wa mu dong ya kul make ramo kwanyo ne ku betini make rieo isin mi Uganda tuoni pu ne do ngage kong miero kwano nyingere dana bi wai tuoni pu pien wa jo mo donyo i politics en mo donyo parliament egiri petie career politician mer dana mago wani ti en mo chara ne be agu ota akereng bimo so an macharo donga nena tieni kere ka bedni wa bi cherry kui matek kere ka bedni wa bi cherry kui matek atamu pere tek ni wachoyo kodi niero wachoyo kodi niero wadonyi league madit niero wa ayuki premier league wachiro go champions league niero yet won wu katwa na pira wo beru donga anga eno madi dairi ni wachere ye ni kodi dok en ki junga ta ya chuli ikom MPs piru bor da no ge yer ki yer MPs piera Angwen movement gato at that stage only to arabed a former presidential candidate nyo president karoba ye president gero roba te mo impingeo roba pen pibi loy wangi bede ballot paper wa pibi loy wangi bede ballot paper mero ba chen mi ario pe dano en romo loyo ka ngara chero loyo no jo kano porro no jo kano nyogo po loyo but status mano jo ma po loyo ni pego bi beru marom status ki beru rom konen kom dara mo tung po president Paul ka wanga semo gerede Nelson o chegere no bad mo ulara turu amama mbabazi ji korongaki status gay society part giti league madid league ene bede ramu choko gang iramu choko Uganda na la pen mamiero penye un jo moko mapoti ka chwako chuna mi presidenti ma piye ni piene dega but piye ni piene mar pako ji achuli kere machene pe kere wala ke gi cherge pa lawyer manyang ko le kwani lawyer na awa ke mbarara inferiority complex la tujiri mior ki chien ka ki kenyu jirani ni kenyu ikwera ko ni wota ko ta cha ko la wa Yesu ni man gien ma moro temi komwa go wer po wa mare wa deg del komwa
bar ba yo we ne kara ma chol jo mo ruwe ne kara ge go cha men cha la gala so ina cha ko de ke kere ni meno kin ma mono kerwi de kala ni I de ge diri ni I de ga jwa ga ku ni ngeni te pe mo ma jwa ga chobo ko I de gi ne chere wa jok ni gubu mi wi lobo ne weng me tibe ma ba jero ki poni wa poni me de ke ken wa ma po amare ken wa I yabu dukani I kero kibiririe a chule chero wi lo bod la laga pe wi lo bod a chule la wore ano donga para ma la ko ni so gin mo abitimo enani wa bi chero I big league wa chero kunu wa bi chero kunu wa bi chung mati formidable wan lungwej mabolo luo bawa para re pero aboro apara bi piero reo un jomo kene moti winyane ubi bile nyimo ofisa ka lega na dira meno nenni chikare en mer gipenyi ni 2026 mo awar tian wa ne no etawa ne wan loming no etawa ne wan pungeo ni waromo kar mi bere MP man en ni mi orbe luod o men la dit lobo do beda ya chole ni rit piye wa ada dek lu dire mo wengo ma ngom rai lu tela district dom ti gima dit mi chato ngoma ye kwa la allowance man mi office ka ali mi achel PRB ali wadini pege mi donge mi chato ngom bichara chori ko weng pi mirigi ti jomo ker mo ker I office wa MPs ginano mirigi pi family gi pi ti politician wa duan gi pi winye lok mo ke ken so plan tini chung pi president wa mo beru tie kai luo le ngoko mot we jo atwin gi tek terano chere ye plan me areo tini wa bi yenyu party mo be konyo wa lono MP Pien don kere lok mario ka joano biro la constitution no ni party ma duong ma MP ze duong ena yer president nyanko le bidoro ma twal er ma ka mia che so terra do mier ke temo terra ni mier wa no political party we kare ye achiel acholi la West Nile gutwal MPs mara mi achiel piera reo en MPs no en lo pidano pido donga to ke wa olanya Gilbert ke ye terra information be lakeo konya yer movement pere kuno movement en etika mayo ngomi acholi konya yer movement pere kuno en pigitika riemo jana acholi pien will MP me yer no era en job chara bolu ku bi president teke gi la constitution mi Uganda ma pen chiero ye ni MPs ma duong I parliament en ye president ye mi parliament dano bi to ye piano dong romi ke chao ye mi president do be beru yak ki ko marai so do gina mi orte me no achuri mi orbe charo fuk wa roi wi wa pakwa wa dugo ki formation a chien ni party wa en ke chwal MP wengite party erni Pipati pa Mugicha Muntugi, kono an, pipati pa Kiza Besijegi, kono FDC, pipati pa Amoria Nandalagi, kono FDC, ko pipati pa Ngagi. Donc no mero gin ma megwa, we kere mwa piera big, ma no wano pe, lotien wa wani megwa en, position wa en, wa degi maka, wa degi balalo, wa degi ngo, kino eno mero bed mero, ni anglo kane. En kai per ni ngero ko yelo. Pierre ngene kai cher ku yagi bichimi minister nyogi bichimi diso nyogi bichimi RDC inero gango chiko nen ko do luod lo kana lo ma do u luodi we ko niang anda ner mabo anero mabo premier ki team correction magi balo ni ma twin gi lo president diogi an ngeo ngoma de temene an ngeo ma be an ngeo ngoma de temene maka po agwa ka jwana tieko gango ko enen ko bedi maka business maka tika mede na box body no directive why de ken maka box body maka tika meda la wo ma ja beda di lam o jong tika ne ko dan tia ya ko die ga dan ko biir ga ya ko be chawa de ikit gum ga chaane
Acoli don go bergi to maka don ne ale clear yene bi chung cher parliament degi maka degi balalo degi ikwer lo kangom akwero ka gi luo ni bi demonstration mi cher ya chara ye keti wa chwelo ngate te ke bi ni parliament lo ke wa chubo ki tong irali piano tika bale chawa ka daro ma bi duong la ko lo kwani o ngate wa marba da ngate o liel weng ko ngom tika cher wa MP ni pero ngama dogo ne ko gango Bangar mo makero tie mangene Uganda maramu chufu president kera mero chunu ukatika nyalengo wa Odonga we ana cheri ni dok kuja kanga mo ben tie makero tie mi chu MP ru mano MP ma loko pe daro pe MP ma dabo leba chula dabani bin wa ana tien wa en donyi line en pe beda wa ne ha cha wa ni ri kinying dano gina tibani pe ini nge ngoma wane timne beri pinga pi beri nge inera ke chene rwata kere ke chene pi beri nge kira pi beri nge ngoma ana tamo itama ni ngeo pi ngeo joma nge pi wa Angwen an ruba pa chore ti ukeda ba ruba pa kwero ti ukeda ana nge ngwa timne Chico luodo lo kenini luodo lo enini pera wati a beat maka ujong balalo chan kuya ping ke malu rock da wo ma ja beru mbale atika creating structures yenyo dana me chok signature piana mera chok signature ko million a beat Gena chiel man yang ke bot bagisu enani politician chalo ano donga ka chiel ki to duong waromu ber ka chiel chi wa cher wa go ba bot salim sale ko no ano position to duong movement ba waturu do wa pi konyu kaka enda chuli gina do bi neka chuli ene lok da ngato mo ni cher dor la worre ko en wax jor pi ye ay gulu wa chuli lok da gi no intelligence mi nono ka bot bagisu bot ba chika ke wala didi kong de mi chana wa ko do word ko chana te ni raping reo dok meo chana bot la wora mi ka ta tell ya wa ki bi penyu ko man ni gam ko man en bot wa bi mi information de bi go wa salute mi wa dudi ko ya ka cha mi information mi no ina ka para kai ka police ma kala ko mo ke ma ka bala gala ki gonyo kage gwanyo doke waje la worre mati Zambia ne magnyere tike chenne ka doke ma ke do wati ka cher tu ol Kampala Ezra me aki kololo eni mano tika aki na guru me chero di Kampala city police joko ka bera bero ay kanyo 99 mano ngaro wona ga mege joko la worre nyeri tie tika biru eno ka ya choli inodo ngar man dong ni de ibaka dong nyeri Odong chene tigu nia de chere goy salute inyim la worri ni dong ini genne wa ki mi nyonyo mo iket balgoke so mi ar kong ben wo punyu dong waju goba piana da dong tene ko da non waji lok wetie dong ikarama la dir mo ta futu chake no ni o por ke bi kom ta o por ke bi kom tiana to ngat ma por wa ki dege pitoba ke wa no por ki wi kom tiana to no kom tika timo kom no ti bedroom tika yere ceiling board ka kwanyo chente dola police mo bina ka ngeno tianto gukero maka ma yelo ko weng round out kuruke ke bo mata jare jo achere due ni forensic gitika jupu chilling ki ceiling board gu jupe ke chene ngat man jupu mege luo la war ki biyo ka pimu gen kirula selling board go jubu luak chene madua ta ngan man ka jubu bon na weng doctor luo la war dola ba ka board ba ka eri so kong ba mier wo punyo surviving en emerite diversionary so kayin pe nyang ngome loko pi loko kong dara do kayin chere ballot paper inero chel pu do makuno che pi gwero tani nge mwa piera reo
tạm như ngày mùa gặp anh nhớ bên nhé nè bên ngò quan vô mua chắc opposition qua chọn anh chắc qua 1996 à bữa lúc khi xem cái này còn nó mang ra cho para bây giờ qua chọn à đi mu dong à đi qua quan he à đi mà dong quan này chơi cái rồi à đi mua là uốn cho cái phong ba đi mua là nó beda lu à đi mua là nó logo movement mau chắc opposition tim dong nghe cái này ulanya dia ulanya je ko chắc UPC magia na ku chielo gulu city mi a chielo ulanya mo na liel do ene ngabe movement riga chắc opposition tiro lengo no ti Uganda tigo chắc opposition ku berum tika la ga tare people they are drawing his political camp whether ti constant adi mudong ula adi mudong ngano wa lu wa ne adi mudong nyale adi so kong mier wa luori ka kenyo man luori de niang ka dong bena pe niang go ka pe niang kong dong wa we ko man